अहानबदा मरुओइबा पाउ बीजेपी लेंगाकना चिंगतम अमता ओइबा मणिपुर सेमनबा होटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे मणिपुर JDU की चीफ 𝐾𝐢𝐯𝐬 गवर्नर दा इखिबा लेटर अदु युमफम याउदबनी वाफम सिंह अदुगी दमक महापु फमदगी लौथोक्रे मणिपुर पुलिस ना तोंगान बा यावलुफ अनिगी कादर अनी फागत पंगामख्रे Twindona Sandok Sariba Nimidangi Bauming, Tabriba Singbu, Chen Mabana Krum Jari, House of Pau Sandona Pizari. BJP Lengakna Lamda Masida Paikatpa, Makal Maka Kagi Tavak Toram Kudingda, Transparency Tamduna Chingtam Amata Oiba, Manipur Sem Naba Honari Haina, Chief Minister Nongtomba Birena Fongdokre, Ngasi District Administration Tamenglong na Sinduna District Asida Pangtokiba, Lengakna Paikatpa Development Project Singi Uref Uyung Tambagi Toramda, Chief Minister Makatara Dunhai, Lamda Masida Lairiba Miyoi Kudingna Amana Amabu Tazaba Manglakpagi Mami Uribasi, Achoba Mangzabani, Masigi Mahut Nungsi Chanana Layminna Duna Tazaba Tamnasi Haina Fongdoki. Lamda Masigi Miyam na Masagi Puwari, Yellow Furufki Horak Farm, Kaubugum na Tauriba Asi, Kanghanabagi Damak Lengak Asina, Lamda Masida Ningtau Oina Palamba Ningtau, Humfudra Taruki Maming Haptuna, Puwari, Janabi Singh Danatana, Mahaki Lengak Paikat Krabat Tavak Singh Amadi, Paikat Kadoriba Tavak Singh Ningtina Yauraba Lari Fongle, Masida Asoy Aran Yaurabasu Makatana Fongadoriba, Volume Da, Asoy Aran Yauhandana Fongani Haki, Lambi Tong Singh Fagat Hanaba Center na Honarapagi Kongtang Oina, Tamenglongi Lambi Tong Singh Semgatuna, Miyam da Kudong Chadaba. Mayok Nadanaba Honari, Makatana Tamenglongi Saukatharang Singh Chatakigani Amadi, Chingi Tampaki Haina Lengak Asina Tavak Tobada, Kaidokloi, Amata Oina Punsinaba Honagani Haibawafam Singh Su Tamki, Toramaduda Minister Singh MLA Singh Su Saruyaki, Lolina, Cabinet Mifam Amasu Pangtokuna, Lakadoriba, February Tada Pangtokadaba, Taranitoy Suba Manipur Legislative Assembly ki Taret Suba Session da, Manipur Tenancy Bill 2025 Putong Naba Approved Toki, Lolina, Pradhan Mantri Awas Yosna Arvan 2.0 implement Tobagi Maramda, Amadi Imphal Amadi Thawalgi Comprehensive City Mobility Plan ki Maramda Su Kananainaki. Tamenglongi Bazaar Sidagi Ising Tako Pangdabagi Isingi drinking water problem Lakudagi, even Aina Tava the murmuring, You Hongna Hogo, Sidatung Kuini drinking water problem like me and Tau. Adumasi, Aisam Laga, Hangoy Pat, Makagido, Salaga Yenga, Department Engineering Korakan Madudu, Hanbagi in a Madu. Talk to Halerga, Mother Reservoir, same erga. Water supply scheme, Turengi Saitama, Asigi Saitama Lerkanda. Kayanuan Lambi, Ayamba, NISD, Selgi Karigasi, National Highway Akani, concentrate those, Mam Hanakanguni. But Hongsang Tamilong was say, I Honorable Prime Minister Modi Zigila Belda, Nitin Gatkari Zigila Belda, Pukalakanda. The most important part, Masishi Sumaina, Onkat Ragadi. Hongsang, the Tamilong Lana, one of the Pungani Hum Sangamen. It took 2 to 3 hours. But now we can reach Tamenglong from Hongsang within 45 minutes, 50 minutes. Ima Market, Abha Market, one already inaugurated, one still under construction. Nagaland Khorga Satabayare, Tamenglong, the Adugining aside, I have the Tamenglong is almost becoming the gateway of Manipur. Aduga Tamenglong di khwaidigi henna Manipur gi manungda develop toba district kuji oire henna oinana ba mayam gi support cooperation darkar lei lam gi dispute lakpa matamda please don't go to court ta che thajala ga thengna khoi gi development mayam ma thengali national highway 37 ji sem na one of the masigi case thengna bodu ma khoi lambi sem ngamde ado officer mayam matam gi officer no soiram bodu hujikta loina khoi de depend to hoba haitare ado yaringai civil society organization torokanda deputy commissioner torokanda Faminarga Wari Sara Sarga, Soap Dorga Lambice, Saman Nabatose, Sakana Projadi, Mamalamatamaroy, Napuda Mutatoroy, as per the law of the land, Equitabuk Toguni.
ꯖꯦꯗꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ 𝐾.ꯁ꯭ꯑꯩꯆ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯖꯦꯗꯤꯌꯨꯒꯤ MLA ꯑꯃ MD ꯅꯁꯤꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ 2022ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯦꯗꯤꯌꯨꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5ꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯔꯨꯂꯤꯡ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ 10th Schedule of Indian Constitution gi under trial da BJP da changlakhraba MLA sing asi Speaker gi Tribunal da pending da lady haina phongdoki masigi paukhum oina JDU National Spokesperson Rajiv Ranjan Prasad na hai Birena party gi leader singa tana ramdana NDA gi support withdraw tawna ba waref lokibani masi lana lamjingba amadi yumfam yawdabani party gi central leader na kaidawnungda ayaba pikiba leite maki withdrawal letter adu masana withdraw tawjabani asigumna indiscipline oiba thabak sing asi chatharambagi mayokta action lokhatuna mahakpu famdagi lawthokre haina phongdoki amadi NDA state unit na Manipur gi development ki matangda miyamgi thabak sing tawduna support tawkhigani haina Prasad na phongdoki कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहाँ जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। Manipur Police na tongan ba aina thingkraba yaw luf anigi kadar ani fare hari Manipur Police ki control room dagi thadrokpa paw amana hai haukiba numita top khongnang makhongi mayang lambam lampak mayadagi aina thingkraba yaw luf RPF PLA gi kadar 𝐁𝐫𝐲𝐚 𝐁𝐫𝐲𝐚 fabangam ki hari mioi asi lilong chajing awang lekai Imphal West dagi ni hari mioi asidagi mobile handset ama wallet ta yawram kiba lupa lising amaga chamanga gi senfam su fagat ki hari loinena aina thingkraba yaw luf KCP MFL gi active member Pukrambam Thoiba Singh alias Khairakpa Chai Kuntranipan hariba mioi asesu Mantripukhi Bazar gi EQF Departmental Store gi opposite gi fabangam ki hari mioi asi ngaikong khulen mayai lekai Vishnupur district gi ni hari ma kaloina ramba 2-wheeler ama mobile phone ani Aadhar card ama amadi cell oina lupa lising ama fagale hari QNET ki maramda luf amana thizinduna ngasi puthokiba achum aran gi warol adu QNET Victim Association na condemn tawrakli ngasi kakting da pangthokpa pawmi singa unaba amada association asigi member amana phongdorakpada victim gi interest ama fawa yengbidana site amaka ki wari taraga laukiba manba waref aduna victim kaya gi punsidi lu kokpada lenta ba haibadu oigadori maikei kiyadagi kholaw kaya lauduna law court kayana Thingzin Kraba purchase policy leihanba manba maongda sandogliba scam enforcement department of fawa athingba thambadagi Bangalore da leiba QNET ki warehouse 2023 dagi seize tawkraba adugumba company oriba consumer affairs corporate affairs na amadi tongan ba state kaya gi court kaya amadi police department kaya na athingba thamkraba scam asibu yamna laiba maongda refund policy amadi purchase policy lei haina haizilaga Luf asibu lana lamzing laga warashin ama tahan kiba yamna laibak tibani haina association a lowi amadi athuba matamda luf asina reinvestigation tawduna victim amadi culprit sing asiga wari saduna achum aran thidokpagi tanja adu pibiyu haina association gi maikedagi appeal tarakli QNET Victim Association Kachin District ki Maikaidagi 𝐶𝐈 Saraba Lupna QNET ki maramda thizinduna date 22 da lobikhiba achum arangi waru adubu victim ohiroba kayagi Maikaidagi pendaba kayaga loinana akanma homda condemn tawjari victim gi interest ama fawa yengbidana side amha ke wataraga lokhiba manba ware baduna victim kayagi punsidi lukupuda len taba habidu ohore Supreme Court na fawa scam ni haina address tawba QNET asibu irai laiba mongda online based business ni haiga irai line workshin ama bikhiba asidi yamna laibak thibani atuba matamda 𝐶𝐈 matik saraba loop asina amuka rihanna reinvestigation tawhunjaningbagi Kachin District Association ni Maikaidagi phongdoksai
ꯁꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯁꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯐꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯐꯁꯐꯥ ꯅꯧꯅ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 63ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ MPS ꯄ꯭ꯔꯃꯦꯁ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:30ꯗꯒꯤꯅ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯥꯏꯚꯔꯖꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯨꯝꯊꯣꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝ ꯆꯠꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ 2 ꯀꯥꯔꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯔꯣꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯔꯣꯗ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯨꯊꯣꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯂꯝꯂꯣꯡꯊꯣꯡ ꯂꯣꯛꯂꯥꯎꯕꯨꯡꯊꯣꯡ ꯊꯨꯝꯕꯨꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯔꯣꯗꯇꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯁꯥ ꯔꯣꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗꯒꯤ LIC ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ MMTA ꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ AOC ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡ MMTA ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯊꯣꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ QNET Noida Sector 143 Online Direct Selling Business Case Number 115/Tribunal/2025 date 15 January 2025 की मतंगदा आयना थिंख्रबा लालहौलुफ कंगलेपाक Communist Party People's War Group PWG की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेबाक मियामदा थमली हाइना चेरोल अमा थादोरकली रिपोर्ट की मतुंग इन्ना QNET कंपनी असी ई-कॉमर्स ऑनलाइन डायरेक्ट Selling Marketing Business da deal tauba company amani business asida individual miyoi amana nauna yauge harabadi registration compulsory oigani registration compulsory oibata natana product purchase policy su compulsory oi purchase policy asi compulsory oibana maram oiraga nauna register tawrakliba members singda masa masana pamjaba product leibagi khudong chaba piri product ama leiraba matungda karigumba product adu pamdaba taragadi refund claim tawbagi khudong chaba su piri tawbata refund claim asi member aduna tha amagi manungda tawhogadabani e-commerce direct business to business selling company oibana upline amana mahaki makhada downline hapa haibasi company gi protocol ni maramasina offline oriba member amana mahaki makhada yauriba downline sing aduna matam chana tha amagi manungda refund claim tobi hoba taragadi offline aduna downline adugi sell hanfam thoi adubu downline sing aduna matam chana offline aduda refund claim tha amagi manungda tawhodaba taragadi offline aduna downline singi cell hanfam thokte haibasi investigation ki report ni hari makha tarakpa report oina QNET online business activity asida thokliba issue asi offline amaga downline amaga purchase product amasung refund claim anigi marakta lakpa conflict ni haina supalli maramasina miramda leiriba offline sing asiga Manipur da leihoriba downline sing asiga ningtizana leibak macha tana pau fauna biduna downline sing asina product purchase receipt amasung refund claim gi proper documents puthok piraga offline aduda approach tobiu amasung offline aduna su downline adugi complaint adu mahaki mathakta leiriba board of directors da issue asi thangat piduna board meeting da puthok pina ba honabiu amasung downline singi complaint adu legitimate oiba taragadi board of directors sing natraga higher authority ga tana minaraga cell sing adu handok piu hari loinena case asi close tawzari amasung makha tarakpada yawaloi
लुफ अमतना केस असी अमुक हन्ना रीओपन तौबिदनबा लुफ असिगी माइकेदगी पार्टी की PRO 𝐂𝐲𝐰𝐬 खुदियक पीदुना थादरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले। नोएडा सेक्टर 143 दा चेनबा सिंग अथुबदा मिया ममांगदा पुथोकलगनी हाइना FEDM फेडरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट FEDM ना चई कयागी ममांगदगी मसिगा मरी लेनना थिगतुना लाखिबा अदुबु मकोइना तौरिबा थबक असिदा फ्रॉड नी स्कैम नी हाबिगी चपचाबा खुदम संगदम लेतबदगी मतम अमा ngaiduna लेखिबनी अदुबु हौकिबा अक्टोबर लास्ट वीक तगी हौरगा अमुका हन्ना नोएडा सेक्टर 143 दा थबक हापिगनी हाबिगी अचौबा आस्था अमा पीरगा पुसिनबगी थौदोका मरी लेनबा कंप्लेन कया लाकपदगी था अहुम चुपना कुपना थिगलबा मतुंग हौकिबा जनवरी 3 ता चेनबा मियोय खरगी ममिंग पंदुना नुमित मंगानी फावगी मनुंगदा चंगजरकनबा अमदी सेंगदोरकनबा थमख्रबा मतुंग लुफ असिबो थवई उसिलक्तबदगी आरके प्रोडक्शन की मतेंग लौरगा लेबाक पुंगजाव थिन्ना तंगाई फदना हौगलक्लिबा नहा सिंगी खल्लगा मिटमाई ओइनबा वीडियो असी सेमखिबनी लोइनना ngasi नोएडा सेक्टर 143 गा मरी लेनना चंगजरखिबा सिंगी मफुमदा FEDM ना थमखिबा सिंग अदुगी मतुंग इन्ना मतम अमा FEDM गी माइकेदगी लेक्चर रकनी मसिदा लेकाई क्लब मैरापाइबी संस्थान पालिबा लेंगाक अमदी पुलिस डिपार्टमेंट अचुम अरान असेंगबा अदु पुथोक मीनाबदा मतेंग पांगमिनसी हाइना FEDM गी जनरल सेक्रेटरी लेसांगथेम अजित कुमार मेटेना फोंदोरकली। लेमजनिंगाई ओइरबा गेला अवार्ड 2025 की मना सकनारबा मार्शल आर्ट्स के ओजा जुगेश्वर खेत्री मयुमदा खुदसिना दुनाई काय खुमनबा उलक्रे हौकिबा तांग 18 न्यू दिल्ली की होटल हॉलिडे इन एरोसिटी के कन्वेंशन हॉल द पांगथोकिबा द इंटरनेशनल अवार्ड्स फोरम TIAF United States of America na sinduna pangthokiba the International Awards Summit 2025 ta hariba mana adu Rajasthan amadi Himachal Pradesh ke former governor loinena former Union Minister of MSME oiramba SS Kalras Misra na khutsinnarakibani martial arts ki lamda Manipur bu mapal lamda thoidok hendokna sak takpada choba thodang loriba amadi international ki arena kayada achievement kaya lobada natana worldwide taso martial arts ki chawkhat thorangda mai pakna contribution tawriba Jugeshwar Khetrimayum hauzik su USA da headquarter oiriba the World Kuasu Federation ki executive committee member oina thau pubuga loinena India Kuasu Federation gi na chairman oina thau puriba Manipur gi amata ngaraba kung fu gi saknaraba oja amasuni Arabidam Reba pa omon episari BJP lengakna chingtam amata oiba Manipur semnaba honari haina Chief Minister N Birena phongtokre Manipur JDU की चीफ KSS Birena गवर्नर द इखिबा लेटर अदु युमफम यावदबनी वाफम सिंह अदुगी दमक महाको फमदगी लौथोकरे Manipur police na tongan ba yawolof anigi kadar ani fagat pangamkre Norris Windona Sandok Sari Benimidangi Pau Matang Sidaloizari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanna Chan Mabimna Krumjari. Smart Coaching Center SCC gi Maikai degi parents singi mafam da yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kaya ga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubira u mafam na hata mana ingkhol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafam da leiriba Kudong chaba khradang makhada pizari boarding ki kudong chaba laigani boarding da laiba angang sing namas compulsory oigani kudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiyu
SSF सिविल सर्विस एग्जाम जी नीट नत्रगा अतोपा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तौनबा इम्फाल मनुंगदा मफम चाबा थीरिबा स्टूडेंट्स सिंगिदमक लेजरे वाई एकेडमिक कैरियर इंस्टीट्यूट हता सेपरेट बॉयज गर्ल्स की वेल मेंटेन रबा हॉस्टल अमदी 24 आवर लेरिक पाबा यारबा लाइब्रेरी की खुदोंग चाबसु पीजरी ऑनलाइन क्लास यावबा सिंगिदमकसु फ्री वाईफाई की खुदोंग चाबा लौबीबा यागनी इंस्टीट्यूट असे की किचन ना हॉस्टलर सिंगिदमक वीक अमदा 3 टाइम्स मीट अमदी मतम की ओइबा फ्रेश वेजिटेबल न चिंगबा सर्व तौरी लोइनना 2016 दगी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट हाइबा टीमना मेन सर्विस ओइदुना लाक्लिबा इंस्टीट्यूशन असना तोंगान बा महिरोय क्याबु फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन की खुदोंग चाबसु पीदुना लाक्ली अमदी चांग नाइना सखंगलबा वेल एक्सपीरियंस ओइरबा मेंटर सिंगना हॉस्टलर अमदी लाइब्रेरी दा लाइरिक पारिबा महिरोय सिंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम सिंदुना थगत पीदुना महिरोय सिंगदा हेना होटनिंगबगी आसासु वाई एकेडमिक कैरियर इंस्टीट्यूट ना फंगंदुना लाक्ली महिरोय सिंगिदमक पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग असि लौबियु लिमिटेड सीट ओइगनी नसिमक वाई एकेडमिक कैरियर इंस्टीट्यूट अब आर्यन डिपार्टमेंटल स्टोर नियर इचल एक्सप्रेस बिल्डिंग हता इम्फाल ईस्ट मणिपुर दा कुपना खननैनबियु पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर 9612383793 नत्रगा 7085972311 सिदा डायरेक्ट कॉल तौबिदुना हेना कुपा मरोन खंगबिबा यागनी Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.